1, 2, 3. Donc la vidéo s'est sur une haie de barbelés. في الزرف نسلك بوتوشير. Donc par hasard, au passage, il y a la diversité des plantes de la flore en Kabylie, un petit peu particulière. Il est très riche. Donc, des choses de faire avec. Faire d'agilvan كثير. Agilvan كثير. C'est une plante grimpante, c'est des pois sauvages. Agilvan كثير. يلحو يوفد لافاس دونك كيف كيف سوالات سكرامبي لافاس ممكن نقراش كانت لافيست يلحو dans le même lieu sur la même haie. أجي الفان كزرم أجي الفان كزرم لا مزرعة كسقان سرميس بس c'est des pois sauvages, des petits pois sauvages كسقان تسانت في الفان كبير. لا ديفيرونس إلا نجالس نتا كيش تجي نس تشبحانن تا كيش تجي نس تبان موف قم مكان هتسر لافس دونك ثلاثة كوراغن يجيني كوراغن ديك فيس تريفيليوس سي لو ترافل très riche. Et moi, regarde le trèfle. C'est une autre variété de Tréphyllus. Regarde dans la seule bouche. هنا ثلاثة ذاك. وكذا لافوان لاسكون تجي تبقى تجي البنت كثير تسمتشو لي كوميستيبل وكي لافاس تسمتشار سي بلانت فواجه هنا لي فروي تجي الفانت كزرم. لا ديفيرونس سي كاري يزرم وكادي يتفير. دونك يزرم سي ان انيمال dangereux pour l'homme. Donc on dit que تجي الفانت كزرم donc il est dangereux, on n'en mange pas. يتفير c'est le pigeon, donc il est presque domestiqué. La plante donne des fruits comestibles. Donc tout ce qui est relatif aux animaux sauvages, dangereux, les plantes relativisées sont particulièrement dangereuses pour l'homme. Donc les plantes relativisées par rapport aux animaux domestiques, qui dit ithvir, pigeon, dit tharat, la chèvre, dit le mouton, harfina khiri, dit ayoul aussi, d'ailleurs l'âne, c'est des animaux domestiques. Tout ce qu'on relative à ces animaux est comestible, soit à l'état cru, des exaux, verts, non, préparé dans des soupes, dans salade. Ich fils. Tréphyllus. Saint-Gilles maintenant. C'est la quatrième variété. Gilles 20, pois sauvage, une quatrième variété. Sur un espace-lieu de... Nous sommes sur le même lieu. Pour vous montrer un petit peu la particularité et la richesse de la flore en Kabylie.
تاع فرث تاع فرث. تيديت لونتيسك لونتيسك الفلوري. تلقي السين غادي تروحي توجور تشوفوها راكي. يبغي يحرفها باش تلقي سي صافي ولا دو فواليس. نفس البوش لا ديفيرونس. تلقي ترنست وكذا نفس البوش. دونك سي دي بوغ سوفاج. أمرانيس ازدلت وازدل. أمرانيس كي سي لو باني سوفاج الهيسكسو. نفس البوشن تدريس طبسي. أسفودال مبروغ تربوش. مرزوقة